Онтон Хотугулулинге Федеральный университет устужанларыттан эби 17 кихе коронавирустан үтүерді. Уопсая кыхырден 115 кихил жыбытыттан күн бүгін 32 кете үтүерді. Уопсайжы обсерватор болан турар Джондоробиятын университет клиникатын ыбырастары кетейлер. Ректор Анатолий Николаев уопсайжы балыға болбатақ онын үләхеттер ыбырабытылстыва эби төлөбірін ұлар кықтара суық тен етінерді. Оларын үрді көріқ жағалтата бәйті эби төлөбір көрірі табылар. Жонна бут ити выплатага кыджык тексебеттер, тоды така выплата скорая помощь үләһәттерегер. Онда була стационарга именно бер коронавирус эмтихиджер стационардар үлелиш жоннорго бериләктә. Ити федеральный оти выплатаны барытын көрәстелер олар. Бияга хаддата коммодин хим бир аркактар бу. Окана билген оперативный штабы кытта өчө баты үлелиш дебит. Мен ол егер килдер битере Валерьевнын инне абсурда дебит министр кытта мия капсита дебит. Аны бәбит спех кетин бир арың дебиттере. Аны механизмы токуйдан бит. Беженнан бутына мия кытыга халла бат була.